Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar hachiar tu silin sang puya Nimin Khan ZMC COVID-19 sample zali somrupanga endikani zali somli pathum chuan hrian pailova shikai somni pahni mu belani ramchung mun engamoza da tanga Mizoram ron ho turin hriat tirzat mi sangkha zasari somthum pasari anom meka kalkonga thang mek za som pahni anom bok Meghalaya Vain Khan BSF pakhatin COVID-19 aveti mu chu ani Rajasthan State Sarkar chuan University College le Technical Zirna College zongzonga undergraduate le postgraduate te kumina exam lo turina rel Nimin Khan ZMC COVID-19 sample zali somrupanga endikani zali somli pathum chuan hrian pailova shikai somni pani mubel ani shikai mu chu atharte hi mi pa som pakua meichia pathum kumsom paret de somnga poruk inkar ani Aizawl district mi sompali siha district mi pali le longka district mi pali ani shikai mu chu atharte hi state pona tanga tun nai lo ho ani anlo ho na state te chu Delhi atangin paruk Uttar Pradesh atangin pathum Manipur atangin pathni Bihar atangin pakhat Punjab pakhat Jammu and Kashmir pakhat Assam atangin paruk Jharkhand pathni te ani na langchuak pathum le langchuak lo som pakwa ani in khung rana hmona omlai vek ani positive jinga pali hi Assam Rifles ani som te hi National Disaster Response Force ami lungvera ani thung kai thar te hi Aizawl district ami sompali mi pavek kum somni pare tanga somnga prokin kar lungvera omek 1st Battalion NDRF company mi le sa som le Assam Rifles zoko sanga mi pali ani NDRF te hi Manipur Bihar Uttar Pradesh Punjab Jammu and Kashmir Assam le Jharkhand atanga lo hote ani Assam Rifles te hi Delhi Assam le Jharkhand atanga lo hote ani nana langchuak anamri lova siha district ami pali te hi anvain Delhi atanga lo ho ani nana langchuak pathum le langchuak lo pakhat ani Longkla district ami te po hi mi pali mi pavek kum sompare tanga somni pare tin kar ani gahoti Assam atanga lo ho ani nana langchuak an omri lowani Vain Khan Aizawl district damdoina COVID-19 shikai omchun meise pahni ta chu an taksa hri nu ma om tolo wangin damdoina tanga chuatir ani Aizawl district hian COVID-19 shikai an om talova COVID-19 shikai om tolona district dangte chu Saitual Kolasib le Sersib district te ani Nathial district hian kai an om lo shrim ani Vain Vek Khan COVID-19 shikai fihlim to chu siha DCHC atanga chuatir ani siha hian shikai som pathum an la om mek ani heti hian Mizoram COVID-19 shikai en kol lai mi somnga pathum an om meka shikai to zongzong hi vain za somret parukan ni en kol dam to za somthum pathum an oma shikai to dam le hi za zela somsari bakhat point panga bielani Voin Henry Grum le man mo thil om lo wangin ZMC COVID-19 laboratory chu kharani naktuk tho tan ni zingdar kwa endik na kalpui tan le ani lunglei civil hospital truenet laboratory po voin hian khar ani Longklai kan correspondent Soidanin Longklai district borsap Dr. Andrew H. Vanel dikachuan Longklai shikai mi pali mu chwa tharte chu thataka khungran sa ani awangin mi puitan chi ai phana tur omlo ti asoya tundin hmona Longklai district chunga sarkar en kol in khungran na hmun basari au meka covid shikai tele akai thei omarin helte khungran na covid care center le covid vein na langchuak en kol ngai zol dana tur dedicated covid health center omboka khungran mek te hi sarkar en kol in khungran na hmuna mi za samsari pakhat covid care center mi panga le in lama in khungsrang mi somni panga an zawain mi za ni pakhat an om ani Zoram Medical College RT-PCR manga endik turin swab sample zire samko pore thonani to result hi chet kim ton in shika hi pali au mek ani ramchung mun engmaza ta tanga Mizoram ron ho turin hria tirza thi mi sangkha za seri somthum pasiri anam meka kalkonga thang mek za som banyanam bok COVID-19 task group on migrant workers and stranded travelers ho tu te na tanga thudon danin nimin thleng khan mi singkhat sangni zaruk somruk pali anron ho to lo kirzinga mi zaria somruk panga chu in khunghrana hmuna an om meka mi singkhat sangkhat za seri somko pakwa chu an om hun chung tur anom to wangin in khunghrana hmuna tangin an chuak to state ten khat atanga ron ho tur in report thar anom bel thina wangin figure hi ein thak chang om thinin an soi heti lai hian Mizoram tangkhang mek anom nalama thon ho maba khi mi somli paruk anom meka anjinga mi somthum pahni te hi Myanmar mi ani mi sompali te chu Assam khole tui ani ZPM chuan Aizawl Smart City Project noya khopui chung hun sang CCTV system da turam malak na kalmeka cheng viable se somli pakhat chu tu te nemo anfang mano ein ariral ngei don ni in an soi
ZPM hian thu chu semin smart city rom man noya Aizawl khopui dan bo chiat na laka mi puit an himjok na tur le dan bo che ta ol sam taka chuizi zungzung ani thena tura malak na chu aching pen ngei dona anrin thuan soya Ministry of Urban and Housing Affairs atanga sum local Aizawl Smart City Project noya Aizawl khopui mun sang sanga CCTV system da turin Bharat Electronics Limited BEL nena contract cheng web za pakhat le point BL pani man pek ani thuan soya he na hi BL chuan an mani in thoklovin cheng viable che somruka hralle chhon tumin tendera chhole meka cheng viable somli pakhat chu an fangman no ei ngei don nia alan thuan soi ZPM chuan BL hian tumdanga po Aizawl anti dan ang bokin midang hne na anu hral chhong to ti an soi boka Mizoram sarkarin engma soi sel neilova hetianga BL anduang anga antal tir mai hi ZPM chuan ngai tha thlak lo hle an hriat thuan soi na thial khopuya infiam na rural siam mek le siam beldan tur tele tourism le ICT department malak na turte health minister Dr. Aral Thangle na le sports minister Purobat Romoi roite te nimin khan an em Dr. Aral Thangle na chuan na thial district chu India rampum huwa pok football thiamlar esmal somklonga ma male jejelal pek hluate chhona district ania wangin football khelmol tha an phuwa sports minister in na thiala sports complex datuma ma ala chhochu a phurpui tak zeti soim phulem phana tur football ground siam mek awangin lom thuwa soi na thial football ground tlona hian Mizo footballer jejelal pek hlo point minister te hi atroi om ani Purobat Romoi roite point thu soin Mizoram sports policy zulzuin na thial khopuya infiam na rural tha siam apoimo a football field a phulem pha na po kumin sangni somni chunga zo man abe sei thua soya na thial district mun puin anmamo tourist lot thale borsa pisain anmamo video conference man ruate po CIC kal tlanga ane theinan bo zuya tum thuwa soi ani minister chuan central sarkar in masona sum state sarkar ko ta apek te chu hun bineya na thona man turani a mi puyan har salu tulo nan in karkhip wangai po khan central sarkar chuan masona na tho hi kharlovin akal pui zelani atia sumhu masak te man tang kai watani theinan COVID-19 Sri Lanka ra po contractor thangin work tender ti cho zungzung atulani ati tourism minister chuan muifang tourist resort ti mason dan tu le muifang field Aizawl tura malak mek dante khotang hroi tu te soi pui bok ani hunrei takatanga KMMTTP kong longklaya Mizo Fet filling station pia longklai district hospital thang lei min chu tunlai hena chet bel le a helai chevel hidin mun lo thon oma ding mek helai lei min na mun hi voin khan longklai electric van khotang hroi tu te chona muna an ena anom lai hian lei hi atlak renga wangin helai paltlang tum lir thei te chu kaltlang lo turin nge na laklo thila lir thei tang te po leimin kara kongthen fai sakin an kaltlang tira helai mun hi na sazo ka amin mai lo thon omin a om mek ani nimin khan leitan Ramthar branch KTP ten central KTP mingin sinot hospital tan the sen unit som pathuman pe yami pa som patni le mechia pakhatin an pe SAY Central South Division 10 Salvation Army Foundation Day Voice Somruk Parokna Polin Aizawl Civil Hospital tan Aizawl Temple Call Centenary Hall thi sen unit za som pangan pe boka apetu te mi pa som ko pathum le mechia som hit patni an ni Chanchinthar All India Radio Aizawl tanga puan ani Meghalaya Wain Khan BSF pakhatin COVID-19 aveti mu chuani a Chief Minister Conrad Sangma chuan tuna vei mu chu thar hi East Khasi Hills Shillong khopuya chengmek ani thua soya hetian COVID-19 vei to zati somseri pakhat anita a tunan ana vei enkol mek hi somni paseri omin enkol dam to somli pathuman oma mi pakhatina thi pui to ani Rajasthan State Sarkar chuan University College le Technical Junior College zongjunga undergraduate le postgraduate te kumina exam lo turina rel Chief Minister Ashok Gehlot hova high level meeting chuan Wain Khan he thukna siama All India Radio correspondent Thotan Danin Minister of State for Higher Education Banwar Singh Bati chuan kumina UG le PG exam nei ani don lo ti asoya zirlai zongjong te hi an pol son sakvek an ni angati bok Chanchinthar cherti topna na tlang pui nimin khan ZMC COVID-19 sample zali somrupanga indikania zali somri pathum chuan shri an pailova shikai somni pani mobile ani ramchung mun engamaza da tanga Mizoram ron hoturin tir mi sangkha zaseri somthum pasari anom meka kalkonga thang mek za som pani anom bok Meghalaya Wain Khan BSF pakhatin COVID-19 aveti mu chu ani Rajasthan State Sarkar chuan University College le Technical Junior College zongjong undergraduate le postgraduate te komin exam lo turin arel chute zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ni